Kaysar Hoca. Kaysar Hoca. Ha? O ne? Жақсылар. Светтен 10 000 қарызыңыздар бар екен, ошоны төлеп қойыңыздар, төлөсөңүздөр азыр 40 алабыз. Светте алдыдан 5 айлығын беріп қойғам, қарызым жоқ. Kaysar Hoca. Дағым не? Не oldu da? Газдан 10 000 қарызыңыздар бар екен, ошоны төлөңүздөр азыр, төлөсөңүздөр 40 алам. Айылдағы қақтағы гәз, баланы гәзін жоғам. Гәзден қарызым жоқ, гәзімем жоқ, çünkü. Kaysar Hoca. Dağım ne oldu? Ne? Судан 10 000 қарызыңыздар бар екен, ошоны төлөп қойыңыздар, төлөсөңүздөр азыр 40 алам суыңыздарды. Судun 10 aylığını berip koyğam, çünkü sudan qarızım жоқ. Çünkü? Keç kısmak. Kaysar Hoca. Dağım ne oldu dağım? Ne? Мусордан 10 000 қарызыңыздар бар екен, ошоны төлеп қойыңыздар, төлөсөңүздөр мусор жабам. Мусордун барго 7 айлығын төлеп koyğam, мусордан да қарызым жоқ. Çünkü? Жақсылар. Жақсы. Қаяқтан келсем маңа 10 000 қарыз беріп тұрасыз. 10 000 қарыз бі? Берем айланайын, берем, неге бербейм? Бересіз бе? Ошоны жөллө сурабайсың. Жүш. Акытөлү берем, бас. Балам, башында эле айтпайсың, 10 000 сом қарыз керек дебейсиң, мага акча керек болду, мен берем да. Менде бар берем. Бүгүн менде бар, эртең сенде болот, турабы? Не кыласың акчаны? Кредит бар эле да, ошо кредит төлөш керек болуп атат. Şu kredit өлсүн. Ар бир жанда кредит бар. Мен берем, сен эсен аман кредитиңди төлөп алгын, а? Анан, бирок бир иш бар да. Иш? Не иш? Тилкат жазып берип койсоң, эми сактыкка кордук жок дейт го. Жазам, эже тилкат, а? Слону кой. Слону. Колун кой. Кол коюйм? Болду? Молодец. Сен бересизби? Берем. Мынча шашырсың. Эме да сүрөткө бир тартып алсам, сүрөткө тартып алайын да. Тартың сүрөткө тарта бериң. Сүрөт өчүп кетиши мүмкүн да. Неберелерим ойноп, видеого бир тартып коюн, видеого. Сүйлөп кой балам. Мен медер бүгүн Kaysar Hoca'dan 10 000 сом акча алганым анык. Качан бересиң? 10 күндө берем. Болду, эми бересизби? Бербей кайка барам, бербесем үчүн алып отурам ушул жерде. Бир кичине иш калды да. Колуңду бер, колуңду бер. Жок, мына кичине кан алып кой. Бол, колуңду бас. Жакшы болот. Бармак изин алып калайын, бармак изин. Жок, кан алдыңыз, бармак изин кереги жоктур, эже? Жок, качып кетсек милициялар менен сени табам да. Анаке. Молодец. Болду, эже, энди бересизби? Жок, акыркысы калды да. Анализге кирип чыккын, анан берем сразу. Анализ? Бергиңиз келбесе бербейм эле дебейсиз. Кан анализ. Обайм акчаңызды. Кредитиң өсүп кетет, Акча керек эмеске, мен эмне ура кыласың? Meni qara deyip. Meni qara da otam. Uyalbayсың ушунча жаштагы мени карашка, а? Не чегип атасың? Чеккен жокмун. Не жедиңби? Жок. Анан не кылдың? Просто попробовать этип көрдүм. Попробовать этип. Опытный эле адамдай чегип атасың эле, опытный адамдай, а? Чеккен жокмун. Көчөгө чыгып ошону үйрөнүп келдиң мага. Мени кара. Оона турган печканын турбасын неге сыртка чыгарганбыз? Билбейм. Неге деп атам мен сага? Мен каяктан билейин, адамдардын ден соолугуна зыян келбеш үчүн болсо керек да. Не зыян келтирбеш үчүн? Түтүн. Адамдын ден соолугуна түтүн зыян келтирбеш үчүн сыртка чыгарганбыз, а?
Ооба. Sen ne içine tarttасың? Зато қайда шығарып атпайым ба? Қап сөйлеуге тарттың мı тарттың? Атаң айтайын ба? Жоқ. Атаң айтайын ба? Өпкөң жылады. Атасы! Жоқ. Ей атасы! Оу, не oldu? Ештеңе болған жоқ. Жақсы эле. Жекпей жүргүн деп отырмын. Ұрша береді екенсіздер да апа. Сіздер өзі мені бағып алғансыздар бар ғой. Атам сарық, апам арық. Мен өзім вообще кімге тартқанмын? Шүнтеде ұрша бересің. Балақ дұрыспайсыз, қызыңыз дұрыспайсыз. Ошо арық мен сарық силерди тарбиялап өстүрүп атат. Я бақыр елесіз апам аға. Азыр кыйкырдың, Азыр кыйкырып атасың, ертең урасың. Азыр эле ур, мен уруп ташта. Я бақыр елесіз Отыр да мен. Отыруаймын. Отыр да атам. Мен сіздер емес жас балам. Отыруаймын. Отыр бияка. Ей! Эшикти акырыныраак жапсаң, акчага келген ол. Акырын жап. Братчике. Қылтырық. Тартылшы бұл жаққа. Көзіңе попугай көрінді ам. Жоқ. Сен құлағың орылашып қалған ба? Мен саған шықпай тұран қып қояйын. Жоқ. Телефон бар ма? Берші бұл жаққа. Алло. Балдарды çoğult давай, настроение жоқ, короче. Кечеге сняк үшін жестко қылабыз. Все, давай. Sen düşünbödün, ne turasın? Skoriyi men apetiş gerek bir senin. Telefon. Ne? Cığ ayağa. Skoriyi men ketip kalılayım. Айжан dey. Опа. Ей, мен саған қанша жол айтам, ақ менен ақты, қара менен қараны, қызыл менен қызылды жу дейін. Мынаға бір-біріне свет өтіп өлді аналар. Кечірес. Ей, сен ордыңа бір маймылды келін қылғаны жу адам болып кеттіле, түсіндің бе? Апа. Не апа? Не, Бірдемкі десең еле көзің жашын ағызасын. Сен адам болбайсың бы? Қашан кечір өтім мен саған? Отыр дейін бияқа. Отыр мен яқа. Açan, ne oldu? Turumçuna iş nerse olgun çok Sen mu? beni bir nereden şaşırasın mı? Göz açık ile söyleyip koyayım, ne oldu? İş nerse olgun çok mu? Açayım, ne oldu bunda? Çarılçı. Dağapan mı? Çöçünde men daha tacap kettim o tacap. Gelin olup gelgenime kança oldu. Öz kızınday görmeye koydu tegle. Çok Aycan, apam sen... Çok ülken kızın için menen alıp atat dedim gelip alıp. Apam seni жақсы көрөт, просто мындай башынан кичине тарбия берип атат. Мен жақсы көргөн ошо мен өзüm балама тарбия бере турган болуп калдым го. Эртең сен келин алсаң, сен деле өзүң келиниң ар түрдүү башкарасың, ар түрдүү тарбия бересиң. Мен андай кайнене булбул, түшүнүңүзбү? Жо жан мен жөн эле койчу, мен сага өзүм негизи көптөн бери бир суроо берейин деп жүрөт элем да. Koymuş buldu. Келчем, bir суроо берейин. Бул нерв текшерүү. Жан, сен атенең на всякий случай пекарныйда иштеген эмеспи? Koymuş nерв текшере бербеңчи, бул. Мен жооп берип коерчу, эми жакшы эле суроо. İштеген эмес, неге? Анда иштеген эмес болсо, мындай татынакка, ширин, тылтыйган, былчка кайдан пайдаланган дейм да. Жан. İyi can. Hı? Ben işlerimi bitirip koyun da işlerim. Барып бүтүрүп, былчка татынакка эме, ширин. Жанымга жаным. Бекеринен айтпап тур, ушул аял кишилер кулагы менен сөйтөт. Sen daha gelin duruştun mu? Daha göğünü orttun mu? Tacata turgan boldun o sen katın ne? Аялдардын ишине киришип эмне кылат экен дейм да. Ana ne kılayım? Alda birön balası. Alda birön amanatı. Oğuzun var, tilim var diye erbelen süle örbesin. Мен Kine uyalsan, Мен тарбиялап атам азыр ол. tarbiye usunday bolağı. Ооба. Sen de gelin bol жүргөнсүн.
Ертең senin de kızın bir жерге келin болып барат. Ушундай мамиле жасаса сага жагабы? Андай мамиле кылбайт. Sen каяктан билесиң? Менин тарбиямды атат, ошон үчүн кылбайт. Көртам сенин тарбияң. Сен де келин болып жүргөнсүң. Эмне болуптур мен мурдагы келин болгондо, бир жакшы эле келин болгондон кийин. Күлкүм келтирбечи. Билем сен кандай келин болгонун. Сизге нормаль нандар жаап берип, мынчалык эмес элем го мен. Билем сен жапкан нанды ит да жебейт эле. Анда жасап берген тамактарымчы. Sen жасаган тамак же шор болот эле, же ачуу болот эле. Постоянно апам аркаңан жаңы тамак жасайт. Сиз аялдар ишине аралаша бербең, мен өзүм чечем. Мен керек болсо келинимди тарбиялап атам, түшүндүңүзбү? Азыр эркелетип койгонсун, эртең башыма чыгат. Келинимди жакшы көрөм, келинимди өзүм кызымдай көрөм. Үйүбүзгө келген күнү мен кызым деп кабыл алганмын. Жакшы болсун деп атам. Мен эркелетсем ол тогутпай кетет, мурдун көтөрүп алып, бойлорун көтөрүп алат өзүнчө. Мен ал кызымды кандай жакшы көрсөм, келинимди дагы кызымдай жакшы көрөм, түшүндүңүзбү? Мен о жаман болсун дедим, жакшы болсун деп тарбиялап атам. Кызым айдай, ким эле шаардан келип айылдын турмушуна көнүп кетип атыптыр. Баары жакшы, мен келинимди жакшы көрөм, между прочим. Макул. Бар, мага чай дамда, көп сүйлөбөм. Чай ичким келди. Хорошо. Сен не сөз аңдып турасың? Ишиң жокпу сенин? Иштериңди бүтүрбөйсүңбү тезирээк? Сөз аңдып мага. Бол тез. Болду чен. Так баштадым. Бар, ишиң кылып кел. Барың кызым. Asık çayım bense şöyle talihsiz de var. Aycan, Hocam ne oldu? eş neresi olur? Eş neresi olunacak? Bağıracakşı şekermiş. Bağıracakşı. Toğum, ayallarda düşünüşken. Buluşkan mı? Romantik olup kettin mi? Ya Oscar Ali. Bebeğini karavaysın mı? Kulağını koyur oraya. Aynagimde sındırıptır. Kıstalak. Töleysün. Kandayça mağa töleysin dedi. Töleve men kandayça töleyim. Ya olma çoğata. Balam. Olma deve bul. Bunun bir çıraylı yeri geçtiği nasıl var? Uyat bulut balam. Jönelebet olmağa tatatta. Tura bir tura. Ergeç çoğata. Toğum sizin aynenizi sındırgan yok. Ayneniz benim toğumdu sındırdı. Ana. Hatanın adı ulayın. Özünüz үйüңүздү ne stadionun orduga salып aldınız? Sottaşa turgan bolsak ben praf çıgam. Balam. Sottaştırıp büyüğünü tartalaylı be köz. Hatanın adı ulayın zakondu bilgen. Ben de keçe bir kızı okuyap aldı desen. Ey. Buna balanın kulağı oğruydu koyuyor baydı okuyor. Sen tursan. Geçen maşinadan düşüp Cerge tükürdüm ede. Aldıma bir yaş bala gelip Aksakal, Ülgü Baba ismi bizge deyt. Külkü boluştun orduğa. Yüreğime katıklıydı sözü. Oylandım. Yaş muğundun öskelet kanını görüp ben süyündüm. Oyladım oturup arkasından var. Neden vurdum? Anan ne oldu? Özüm ege geldim ede. Ne veren? At gelme. Sındırvay cürgün. Ya olma çoğata. Aynek sınsa, köngül sınbasın. Aynek tavlat, köngül tavlay. Beni tarbiyem gör otasın mı? Kaçımda berip durgun. Özümdükü jogalıp getiptir. Tappaya tap. Seni bir normalli çelevek desem sen skiliros durbaysın mı? Mına kolunla otur atko kıçkaç. Ağamdan keyin berveysin mi? Ben izlep duram o. Aparım beri de bülönün buyumunu. Boptur maile. Maile. Mehkettim. Ergeç. Ne vardı? Erkeğin. Ne baldı dağı? Nege çakırdın? Maile, jakşı var. He. Külkülü eken. Zato bir kıldım. Gönüllü koysan babayı mı? Nurel. Aa çoğata. Erkek. Stala. Öpme. Sana kim terbiye veriyor? Siz? Terbiyana söz yok bala. Onun emeği antip. Özümün çoğunlara katı sülüyor bala. Allah kapı olur, duyat bala. O ergeç atanı
Olma dövgün var. Yok falan. Kapı falan. Ma'qul, Jonata keltirasiz. Biroq chindan beti olmaga tortadi. Bo'pti balam. Marujna rezimni bor sotib oldim. Cho'mani aqcha berasan bor. Hayda. Besti bonito. Le tutti gas non la commento. Братан, ну не алып алдыңыз? Жо нормальный братишка, тырмагандын экен, турбайсың. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Эки топ учурашпайт, эки адам учурашат деп келип калдыңбы? Не болду? Сүйлөйсүңбү? Тоқ сезип атасың. Нормальный, без рук сүйлө, брат, без рук сүйлө. Не болду? Указать ете турам. Чокун без рук что-то. Сен мага указать этесиң бе? Токто, брат, токто. Сен много чыгасың, брат. Любайын чакыр мен бирок сага чыгам. Түшүндүңбү, сага братчика. Жоқ, конечно, буга чыкпайсың да туралы. Сен бүктөп коет, мына. Бүктөп коет сен, түшүндүңбү? Тур, жалатуу, сагазын самай, противник тап берем. Братишка кел. Сен много чыгасың. Короче, кулаңа коюп ал. Мен сага чыгам, сен мага чыгасың. Базар акоймчен. Братишка, тур. Өзүм дагы чыгып кое берем. Не болду? Я, не болду? Сен ким деп атасың өзүңдү вообще-то? Мынан кармап турум. Урушпайлы. Бардыбыз кыргызбыз эй. Ынтымак бар жерде ырыскы бар дейт. Урушпайлы? Сен эркексиңби? Ооба, эркекмин. Урушкан келдиңби? Ооба. Таркала. Болду. Братишка. Сен биз менен келдиң. Бериң аны. Sen çayan bolsong. Men kobramın çünkü kobra. Meni kobra dep koy. Bunday çakkanda ölüp kalasın sen. Düşündün ne oldu? Братан, ушинтип эле таяк жеп калып кете беребиз. Жок, братишка, даканса барабыз го, даканса. Братан, аларга күчүбүз жетпейт окшойт. Бир эле жолу бар, братишка. Кандай жолу, братан? Кагаз менен ручка алып кетчи. Жаздыңыз бі? Ооба, жаздым. Ошоларды алып келе бересиз. Не макул. Ne oldu? Чоңуз өткөн үчүн кечирим сурайын дегенмин. Анан сизди бир көрүштө жактырып калып, мүмкүн болсо номериңизди берсеңиз. Сен өзүң күзгүдөн көрүп атасыңбы? Мени кара, өзүңдү кара. Билесиң менин ким экенимди? Жок. Бар онда билип кел. Жеңиш.
Şef, siz mi? Ne oldu Cengiz? Nege kızlar ушундай шеф? Акчаңа, машинаңа байлайын а кызык. Бир жакшына кызды жактырып таанышайын десем, ал да кетип калды. Не кылыштым бе? Ne kılıştı ben bileyim Cengiz. О, не кылам шеф? İşte kaldı. Nim, özüm mujiksin mi sen? Конечно, братан, мужикпиз. Bratан emez, yoldaş leytinant. Хорошо, жолдош лейтенант, братан. Мужикпиз го? Jaz onu. Заявление болобу же, заявление болобу. Башты орутпай билгенин жаза берчи. Жоң эле балдар келди, заявление уже детебиз да, братан. Жазып көрөбүз атак. Бизге өзүм мына келип жазышат. Жазышат да 2-3 күн өткөндөн кийин биз туура эмес жазып алыпбыз, тосмоңорубуз берели деп кайра алып кетишет. Ошондой кылбайсыңбы? Жок, братан, андай болбойт, биз до конца, братан. Аларды камаш керек. Биз маданияттуу, биз унчуккан жокпуз, унчукпаган жерден бастыргы тутпай, биз потерпевшийбиз, брат. Жок, не болду өзүм, не болду? Короче, деп кой, братан. Балдар менен отурабыз да. Как обычно, күн сайын көчөдө отургандай эле отурсак. Жөн эле отурганбыз, эч кимге мешайт кылган жокпуз. Бияктан бир нерселер жүрүп, короче, романтика болуп аткан өзүнчө эле достор менен катайып отурсак. Алдыбызга 3, жок 4 машина келди. 4 машина. 4 машина токтоп туруп эле алдыбызга 30 адам түштү, братан. 30 адам. 30 адам келип эле биз салам алейкум деп эле бастырып салды. Уруп атат, теуп атат, короче. Вообще жестко болду да, кандар агып, братан. Анан эки досум больницада жатат, братан. Бирөөсүн буту сынган, бирөөсүн колу сынган, бирөөсүн вообще баштебей кылган, братан. Мына өзүм дагычы, өзүм дагы. Мозга сотрясение болду. Не болдуң? Мозга сотрясение. Мозга сотрясение. Но кол турат го, братан. Кол эки жерден. Бул жерден тепкенде тостум да, тоскондо нерсин да. Анан бирөөсүн тарттырып бергенде бирөөсү газ бергенде нерсин. Вообще мындай бердик да, берип атканбыз. Орбой да? Ага, оруп атат, просто сизге түшүндүрүш керек болуп атат да, мен честныймын, братан. Вот, мурдачы, мурда. Колум мындай иштечү да, братан. Азыр андай иштебейт. Азыр карачы бир жерде туруп. Мурда кандай иштейт? Мындай кыймылдайт. Жаман кылышып турат. Короче, ошо, братан. Жазыш керек аны. Жазыш керек. Жаз. Маданияттуу адамдарга тийди алар. Өзү анын аты ким эле? Аты. Жылан. Так. Сөй Ой, это слишком. Кумска. Скорпион. Чаянбы? Во, братан, чаян, братан. Иши кызда бир жаныбар эле да, братан. Ошол мени келип уруп кетти. Жок. Биздин күнөөбүз жок да, братан. Жөн эле отурганбыз, биз күнөөбүз менен жол чекесинде отурганбыз. Жөн эле отурганбыз да, братан. Маданияттуу эле балдар болсо эч кимге эчтеке дебесек. Ага лишне сүйлөгөн дагы жок эле, братан. Жаза. 30 адам. Тепти. Братан, муунту деп жазып койсом да болобу? Эми болгон нерсе да. Муунту.